Nu dengan tungkunya pantun Aceh lafai jisah helun baca jino narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako jemba buru yang tengah digunang kanganyan bungang dingin kualang Bandung getanya wajib temanyang badiangan kenang betapa desa takkan si numpang nibah sentiwan pegang seluran di atas sungai hukum ibadah wajib tentu ban demerakan betama renau ngedengar tengkunya pantan Aceh lafai jisah helun baca jino narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako je angin tunang jiput mau nyan angin timu mejanjan urang adakah hanjut bata betnahu tame batengku makitab jawab tak ada tepung berolam uro gentan jesa gobe angin bawa adakah hanjut bata berjawab bernama pro dengan ulama dengan tengkunya pantun Aceh lafai jisah helun baca jino narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako nyanta kau baju tak pegat kelam nyanta kau kulang tempat mana orang terumur orang Islam inangan agam wajib merenang nyanta kau kaya pegat menasah tamita ilang bataku talau betan teman yang batengku siang ibadah tersaberolam rugo dengan tengkunya pantun Aceh lafai jisah helun baca jino narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako narin mepadan haba musambud sang rijang lagot soyang tempako